nonaha turi ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya APR Shorongi. Mu ibanga rikomeye tumenye umubare w'abakinnyi batatu bazanwe mu modokari ya RDF. Tumenya umukinnyi umwe uje mu modokari ya pick-up nziza cyane y'umweru muri buze kubona mu mavideo. Murabona ni video twafatiye ahantu ewana kure cyane kugira ngo tubanze tube twagira ute tube twabatamo. Iyi operation y'abakinnyi batatu hiyongeyeho uwa kane waje nyuma nk'ikipe ya APR. Ni bande? Baturutse he? Amazina akomeye yabo nayahe? Murabona iriya modoka iri kwinjira ya pick-up, iriya izanye umukinnyi umwe. Iriya iri gukata hirya hamwe n'amatuwarete. Abazi neza kino kibuga cy'ikipe ya APR cy'imyitozo, iriya yazanye abakinnyi batatu. Mu ibanga rikomeye rero mu butasi bwacu, nicyo kintu tugiye kubagezaho. Mu modokari y'umutuku mwabonye iyo yazanye umutoza. Ese umutoza wa APR yaba yahindutse cyangwa ni wa wundi? Ibyo byose iyi modoka rero ya Coaster murimo kubona imaze kugera mu kibuga, iyi niyo Coaster yazanye abakinnyi b'ikipe ya APR. Iyi niyo yazanye abakinnyi b'ikipe ya APR basanzwe ndetse na bamwe mu bakademi intare ikipe ya APR, ndetse n'abagiye bava muri Marine n'abavuye muri Musanze. Nuko nguko diru zari zigize ute zari zimeze. Nifatiye urugendo rwanjye rero, reka mbatangire story yose nze kubagera kuri abo bakinnyi. Muribuka ko ku munsi wo kwisabato nibwo ikipe ya Rayon Sport yanganyije n'ikipe ya APR muri stade Amahoro, ariko amwe mu mazina yararemereye narinzi muri APR, ayo mazina ntayo nabonye, ntayo pe. Bityo rero byatumye ntekereza ko ikipe ya APR ku makuru nari mfite uyu munsi iza gusubukura imyitozo. Nge nahageze ku isaha y'isa 8, ngiye kureba izi transfer nshya mu ikipe ya APR. Ndavuga ati niyo haba ari aka video k'isegonda rimwe ariko mbone APR. Mu ibanga rikomeye rero nabonye ikipe ya APR iri mu myitozo, amaraso masha ikipe ya APR yongeyemo. Portail yari ifunzwe. Uburyo nageze aha hantu muri izi nturusu nawe ubwawe ntiwapfa kubisobanukirwa. Ikipe ya APR rero tutaragera kuri transferi z'uyu munsi ku bakinnyi njye ubwanjye niboneye. Amakuru nkura ahantu hanyaho mwenyewe aremeza neza ko bano bakinnyi b'ikipe ya APR harimo umwe waturutse muri Zambia, undi agaturuka muri Senegal, undi agaturuka hano hirya mu Bugande, undi musore umwe niwe ntamenye iyo transferi ye kuko we nta nubwo yigeze ajya mu kibuga. Kandi burya yuhiga amakuru kubita vuba ubangura. Urumva aho narindi gushakira amakuru ntabwo nari kwatinda. Ni amazina akomeye aturutse mu makipe akomeye. Muve muri bya bindi byo kuvuga ngo APR ngo izahaha abakongomani. Oya, uwo mukinnyi ashobora kuba akina muri Republika na Demokarasi ya Kongo, akinira ikipe yo muri Kongo ariko atari umukongomani. Kandi APR noneho bije yayo yamanutse cyane
amakuru mfite ni akanama kateranye nyuma y'umukino wahuzaga Rayon Sport n'ikipe ya APR, bareba imyanya yose badafitemo abakinnyi, batekereza abakinnyi b'amazina akomeye mu makipe akomeye. Uwo bita Arsene Tuguma yari imbere cyane, niwe musore wagendaga imbere y'abandi abasiga bereka munsi y'ikirenge. Niba yarasinye byaba ari byiza, ariko amakuru mfite niko Arsene Tuguma atarasinya. Ntago arasinyira ikipe ya APR, nibyo koko ntago arasinya. Tukiri aho mu ikipe ya APR, reka mbabwire ko na polisi nayo, iyo ni transfer iba ya update nonaha, yanyarukiye mu ikipe ya Bugesera igakuramo umuzamu w'ikipe ya Bugesera ubanzamo wanasezerewe mu ikipe y'igihugu Amavubi, tayari muri polisi. Ikipe ya Rayon Sport rero, ikipe ya Rayon Sport, ningubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva, ibyo utarabonesha amaso mu ikipe ya Rayon Sport, icyo umutoza Julien Meti yazize. Ese yaba yarazize umukino wa Bugesera? Yaba yarazize kuzamura abakinnyi? Oya, ahubwo amakuru ahari ngura katikati kandani ibivugwa niko uriya mutoza w'ikipe ya Rayon Sport ntavugigwamo. Yahuye rero na perezida w'ikipe ya Rayon Sport. Tukira kuri perezida w'ikipe ya Rayon Sport, mu kiganiro nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakoze uyu munsi kuri RBA, nabonye comment z'abareyo benshi. Abareyo baratabaza perezida, baramubwira ati nyakubahwa perezida wa Repubulika, perezida Uwayesu Jean Fidel yagumanye ikipe ntashaka kuyirekura. Ati rero nyakubahwa perezida wa Repubulika, dutabare. Atagahinda abareyo bafite ni Imana ikazi. Izo ni comment zimwe abareyo bagiye bandika batakambira perezida. Ndabizi ko byinshi byandikwa muri comment, nubwo atabisubiza direct, ariko biba byabonetse, kuko izo nizo nkuru za mbere. Ibyo biri mu byabaye trend cyane. Twikomereze rero, ubwo yahuye na perezida w'ikipe ya Rayon Sport utavugigwamo, ako kara gaciyemo kizo comment, ubwo perezida Uwayesu Jean Fidel amenye abareyo bari kumwe. Abareyo ntago bishimiye ubuyobozi bwa perezida Uwayesu Jean Fidel, kuko abareyo benshi tuganira, haba bo hejuru, haba abafana, bavuga ko ikipe itakiri y'Abanyarwanda, itakiri ya Rayon Sport y'abafana, ahubwo tayari yamaze guhinduka ikipe ya perezida Uwayesu Jean Fidel ndetse n'umuryango wiwe. Abareyo rero bityo ntibabyishimire. Ikibazo nge nsigara nibaza, ese ni perezida Uwayesu Jean Fidel mubi ushaka guhira iki kipe? Ni abafana batabona ibyo Rayon yabakoreye? Esera Jean Fidel yakoze ibihe guhembera ku gihe, ibyo ngibyo ntibikora mu kibuga, kuko Rayon Sport iri gutsinda yahemba. Ntiyigeze abubakira stade, ntiyigeze
rero ngiye ku bwanjye, ariko hakaba hari andi makuru dufite ko ikipe ya Rayon Sport habagamo betingi nyinshi, haba mu bakinnyi bamwe na bamwe, haba ndetse no mu bayobozi bamwe na bamwe b'ikipe ya APR. Ibyo Julien Mete ushaka kubaka izina ntiyemere ko ikipe ye ibetinga cyangwa se itanga imikino. Niba mubyibuka neza, mwibuke kuri match ya Marine Etincelle, yes, ya Etincelle na Rayon Sport, murebe ibyabaye. Ako kantu mvuze ko kubetinga mu ikipe ya Rayon Sport, ko gutanga amanota, murahita mukumva. Reka twigarukire Shyorongi rero. Imyitozo yakomeje, irimo abakinnyi batatu bashya baje uyu munsi b'abanyamahanga. N'abakinnyi ubona ko bafite igihagararo ndetse n'igitinyiro mu kibuga. Ngurikije Shifoma, ngakurikiza uburyo bafungaga baro, amasanture n'amakufura bagerageje gutera mu gihe gitoya nahamaze, APR ku isoko gigura n'igurisha iri kugura neza. Iri kugura neza pe. Andi makuru mfite niko umunyazambia ikipe ya APR yari ishaka, bananiranwe ku biciro bikarangira ikipe ya APR bamutwaye. Kandi bamutwaye, APR ngo yitegura kumwohereza ngo tike y'indege ngaze muri test. Mutipe yarababwiye ati bya test wapi? Ati nge ndi umukinnyi ushoboye gukina, ntumukinnyi uzi icyo umupira usobanuye. Ati byo kumbwira ngo test wapi, mwohereze tike y'indege nze mbaterere kabumbu. Umutipe rero bitegura kohereza tike y'indege ngaze, transferi babanyujijemo agakubo k'umutuku. Abarabu bamumenye ikintu cyitwa ifaranga, birangira byanze. Ikipe ya APR rero iri mu myitozo yitegura imikino nyafurika. Bamwe mu bakinnyi bayo ntibaraza, baracyari mu biruhuko. Impamvu haramutigeze mubona uwo bita Pavel Nzira kari mu kiruhuko, bityo bituma APR nayo ikomeje gutekereza ku bakinnyi beza. Aya mazina y'abakinnyi bashya, ibyo utumvishe n'amatwi yawe, ibyo utumvishe ku bindi bitangazamakuru, murabona ni njyewe wigira kuri tere ngabazanira amakuru ari katikati, mwatanye mutanyemera muzarangira munyemeye muyamanitse. Amakuru yonge nikurira Shyorongi niko muno harimo abawinga babiri, umwe unyura kuri kuruware y'uburyo, undi unyura kuri kuruware y'ibumoso. Hakazamo wa wundi basunikira imipira, central forward, midfielder. Uyu midfielder rero nawe yiteguye gukora byinshi. Uyu utagaragaye mu kibuga rero ni mubi akata kufura ukumirwa. Ku bantu barebye match y'ejo y'abajepe, kufura bateye igitego cya kabiri, musubire mu mashusho hano ndayafite muyirebe. Mwoka byaramwe muje mu mashusho yanjye muyirebe. Tukiraho
kubera iki mbahereza ibindi biganiro ntimubirebe? Nazana football amataransiferi avuze ubuhuha mukayareba. Mwagiye mundebera ibiganiro byanjye byose ko ari byiza kandi byigisha binubaka. Ese ejo mwabonye amashusho meza naberetse y'umusore wa perezida nyakubahwa wa Repubulika Ian Kagame yakinye yambaye captain kandi yayifunze neza baro, abasore bashira ku murongo, ibitego baravundereza, ibitego biraboneka, ibitego 3-0. Ese koko mwibuka ko Ian yaciye muri APR? Mwibuka ko yakiniye Amavubi? Izo video zose zirahari, haba short video haba full video nziza cyane z'akasamutwe, munyarukireho muzirebe. Aya mazina y'aba bakinyi rero batatu ntabwo mbavuga, ntabwo ndi bubabwire. Impamvu ntari bubavuge niyi, niko bo nabafatiye video nziza cyane ku ruhande yabo mu kanya gatoya cyane, cyangwa se mu gitondo cya kare mu masaha y'isa moya zuzuye. Hano haraba hari ikiganiro cy'iminota 45 kikubwira aho umusore yavukiye, barumuna be, amakipe yakiniye, igihe yatangiriye futu, ibitego yatsinze, icyari cyo kuri baro, uwariwe kuri baro, muraza kumirwa. Nagerageje kuraranganya amaso muri CV imwe. Icyo nababwira niko bano basore nta n'umurengeje imyaka 25. Umwe afite imyaka 19, undi akagira imyaka 21, undi akagira imyaka 24. Mubongewe ubwanjye niboneye hano za Shorongi. Noneho uraza umbwira ngo umbwira abano ba defense bagize? No, APR rimiragura bano ba defense bo mu Rwanda bahagarara badigadiga, APR zabanyuramo. Mwamakipe yandi mwe ndabarabuye, APR iri kugura, nimugura nabi. Aha, barababatiza ibindi, barababatiza irindi zina. Iyo mvuze cyane mvuga Rayon Sport, mvuga Kiyovu, mvuga Police, mvuga Musanze, Mukura, yes n'Agasogi. Angana rero ikiganiro reka ngisoreza aha, nagikoze ntameze neza. Mwakoze cyane.